Hiji ni Weru TV. Ngene ntomba kwethira twechemanakia na mutakina ndibwana ntobo kwethira kyona kanya kana kwatanira abatukinde tuchietoro bweru arenkairigira noedirite wena ntukwenja na ntubara ngene ndiba kuda bakirika na ntukwera bedirite bakiroka na weta kuringa kura mwaka yomanyumeneri nokwethira kilila ikurero edire ukiringa kana nokwerwa county ne Meru chazichidirite kyoneka mnomnone ndikiro tungeria bunga bana ntubara nende tukida tukimurika na njirendene orubweru ari na kimanto yangera dirite kyoneka ni siasa irachidirite kyoneka kumatora ntukwedire geta na mbere cha county yadra kanidi yana yangia mwingine tukida tukela kyorubweru ari kindeto chetu ende mbere yera twekirito rito kindeto hii Ondobo gisiasa ati kangabana njoki na mbunge patu koneka Weru ne tere chekiracha Akamite bazimiona Kenya kwanza gutua ntuko ya Jumatatu kwa mbiri ya Rwarionde Rais Ruto ugete gutinke diate atikakie na Raila. Izagaza kumira dokone ya Kengwa te atika wati mbaru MCA Murithi Muteria na Moses Lechoro. Na totariri ya siasa cha Meru mwaka yomwe nyuma ya kidurano. Unatoma dhithi wa Ruberu ene Maureen komena nigeto PHINEAS. IMAANA Nteto chiauro da mwikambirya ta icho chongwa. Rais William Samoei Ruto na kinyithite muthiane ndionge kiantu kuidhano rutere rurwa kiremara na redirite akeliungana kuruguria mirandi mwanya akiaria nende nedirite akimera kirutero azimio na kuwa bedirite baketa na mbere na kubwithia ndwakaita konde nyuma ya kithurano ntubrawete nende batete kiria bwithira bwekareka yara nende rais edirite kinyageta na mbere na kuwa kira kirioni kwariria mantora kethira ya kiguna mukenya na tiara kethira kiguna musiasa kinyori Rais Ruto na kuthiate na tungiria bange Kathumba bario munini wo Rigathi Gachagua na kinya bunge Kathumba. Ama Yesu alisema kazi itaanza Jerusalem. Rais Daitari William Samoei Ruto erwari na riketi ndiunga yekianto kuidhano kiremara. Akiaria Ruto nominate azimio akiwa mutongeria wone dirite yukuma kithirikari cha umbere na njire kureta mpara ontobra wete kinyantire komangoi ontobo butidira bukioneka ringi analete fujo ati ndio wapate kitu walilete fujo kwa Moi wakapatiwa cooperation wakakuja wakasumbua mzee wetu Kibaki mpaka wakawapatia nusu mkate wamekuja wakazungusha Uhuru mpaka wakaenda na handshake. Mimi nawatangazia mapema mchana. Hii ya hasla hii. Hiyo wasahau. Kwa hii serikali hakuna handshake. Hii serikali hakuna nusu mkate. Niarawete mukenya na arikirie ngui yekie kuringa kura na ngui ni edirite kidira kaitenekane kauriti bongui. Kama kuna kazi imebaki ni kazi ya hawa vijana ndio tuwafanyie kazi. Si ndio? Si nyinyi kama wananchi mulimaliza kazi ya viongozi? Si tarehe 9 mulienda kupiga foleni? Mukachagua MCA, mukachagua wabunge, governor, rais, mukamaliza. Kuna yenye mulibakisha? Si mulimaliza siku moja hiyo kazi yote?
Sasa kazi ya viongozi wananchi walimaliza. Hakuna tena mjadala itafanyika ati kiongozi fulani apate chochote. Ngelete na kuotirwa ariaro kugamanya rukethera rukioneka ende raruryo na rukethera rwitiaira ni rukuguna Kenya bari bobongwa. Ile mazungumzo iko ni vile vijana hawa watawapangia ajira, vile mkulima mazao yake itapata soko, vile Kenya tutazalisha uchumi, vile tutafukuza umaskini, vile tutashughulika na matibabu ya wananchi, Kenya ibadilike. Oringe rais agwete otindo ekethire gitikiro ko Kenya obora nyuma ekithirono ontoboni borutero ithirite ninde rukibuthakia kuma karaya. Hawa watu tumewaambia mapema mchana, Kenya will never again entertain currency around violence. Violence can never be part of the currency of the political equation of the Republic of Kenya. Nawe munini wokiri katika shagwa uwete ni batintiki munoko ebela keruto ende barega ageta na mbere na kuwa bagethira bageta na mbere kuritaniria ngwe na Rais William Ruto. Tulijaribu kushawishiwa na yule rais wetu aliondoka tukuache, tukamwambia tukuachi kwa sababu hujakosea sisi na wewe ni muungwana, umetutembelea, tumekuelewa na tunaishi vizuri. Na mimi rais amenipatia kazi ya kutosha. Unajua yeye alikuwa amekatazwa kufanya kazi. Sasa yeye amenipatia kazi, saa nyingine hata ninalemewa. Mtaendelea kuniombea? Ananiambia mara enda pambana na kahawa. Anatoa kwa kahawa enda kwa majani chai. Nenda pambana na pombe. Hii mzee akitendawili analeta shida, ona vile utafanya, awache sisi kusumbua. Sasa kazi mimi niko kazi ya kutosha. Wangi Kiunjuri Anthony Akie awetio ichalikira ke kwendeka ni kiangwe kiritawa ende tiki chaleke kumania na siasa. Wewe umeahidi wa Kenya utafanya kazi. Wale wengine wameamua ni maandamano. Lakini sasa tunataka kujua ni kelele gani itashinda ile nyingine. Manake kuna kelele ya maandamano na kelele ya maendeleo. Wewe umeamua kelele itasikika kwenye mtu ya wheelbarrow akikologa akijenga nyumba ya housing. Umeamua tutasikia kelele ya mkulima na ng'ombe na doo maziwa ikianguka. Umeamua tutasikia kelele ya matinga ikilima barabara. Na hiyo ndio kelele wananchi wanataka kusikia. Mbunge wa Kiharu ni Nyoro na kadete rais nonto kwina miamba guriamboleo akiwa ninjire moya kuguna armi amwana kongela machiara nyundene yo. Na ndio maana umeteremusha bei ya fertilizer from 7,000. Sasa wakulima watakuwa wananunua 2,500 peke yake. Nweka nini kega au wako wakurabedrete bakio ya Azimio Chicho atitikiria kwidra aichoka kiribo. Ninyi mnajua vizuri sikupatia boss kura, si ndio? Mimi nilikuwa nasukuma mzee kwa mlima, mayanga ile kuaguka tuliaguka hujaiona. Na huko siwezi rudi tena. Atongeria mwanya warane ni wetereke muchemanio yurayurethithitwe na mbere ni Rais Ruto garune ni Rais Agana ntuko yoro ibonanitie kwanirwa kone thirikari ya Kenya Kwanza na kuwekaritira mu Kenya ngwene Kiburu amana bone bore iterutero Azimio rwa thirikari kanya kakuritira Kenya ngwene kinya koyoria mawirane yo yawetina mbere. Muthenya Njwegoro mutongerio mugongo Daktari William Ruto na munini wa Rigathi Gachagua ni barari na mucemanio munene Nteto Agana kaunti ya Nyeri na tongeria bonde barongorwa Kirimara na miriga eje kene muno na urimi kiri Ruto tutumie fertilizer zaidi so that we can increase kilos per bush. Na mimi nataka mnisikize vizuri, we need to increase kilos per bush. Na pale tunahitaji mbolea. Tukubaliane, tutashukisha bei ya mbolea, nyinyi muongeze matumizi ya mbolea, ndio kwa bush moja ya kahawa tufikishe kilo 5, kilo 6, kilo 7 in one bush. Imiario yonekene gikenero ni atongeria bengi baja Meru barabara ari mucemanio ne jou narogire KPCA kanenkerwa mbeca irenda ndora yesagana ne Meru ari mbakawa bombe kugushughulikiwa kabisa na njira chionde. Number 2 au fertilizer kenama fertilizer yenama
na ndawa yenama ngarama ya kulima kaoa ikunyia ibarakurukirie fathers intervention ya kulita taxes inyingi muno kiri raw materials ire ithithagia irio bia ng'ombe nikende irio bia ng'ombe bikomba kuthithwa ta cheaper cost and therefore murimi ombe kugura irio ati utumira mbeca nyingi muno. Number 2, we are assured now no tunaraugire nya factory ya kiganjo na sotiki na kitare ciambire kuithia pound milk watu ikanande nyare yanga ingi uteri ya reto rekethwa regeta into waste na prices te na ma no twedia reto reka converted into pound uteri ya regeto anywhere. Governor wetu na thirikari ya county ni kuga very clearly ugate ukomba kumenyera dairy farming in Meru tukomba kundabo income yetu ya arimi antu ba Meru nonto itutegete tuona watuika nja yonthe ina ng'ombe area then na ng'ombe ikamenyero bwega then tukomba kumboost productivity tukomba kumboost sales na tumbe utethia ntura chietu na mbegu ya ng'ombe ni naugire ire 67 ni naugire ikauma ngiri nyanya ichoke ngiri imwe na maraja tano. Jukumu ya thirikari ara tumba gutethekera as farmers ni gwikira kira twitaga subsidy kugeria kwineka tax ya into bira tutumagira kurima na ingwitikia president ara very categorical na specifically manto ja area cost ya production area is very high lakini president na alilie manto ja kwineka tax ya into bibi donde kaga irio bia ng'ombe na those other inputs ila tutumagira for production. Jaja uju county ya Meru nukuona depot ire antu bejara fertilizer ni Meru town ire na through governor wetu na geretie na karete akiuragie thirikari nene tugerie kundi centralize further mantu ja NCPB kana nchukuire je thirikari na ara fertilizer chiekagwa na president wetu igoro na ratuirire orindi ibanenkerete ministry ya agriculture go ahead na baba nenkera all the support nekenda to identify nangi na area serious bond yomba kuambirwa na hara tumba kunenkanira store fertilizer yiga ikoke mwananchi akakue. Thirikari ya Weru yari na till number ila cha kuliambia thirikari 1449. Thirikari ya Ruto araugire till number ikethurwa iri imwe ria tukona till number imwe ya kuliambesha bakigishire ogoti wa ndiguru ya Kenya bukongera na more than 40 to 50%. Nonto ni wambeshira nyingi iroraira na onjire gwetete mbeche ikonora. Waukiri urimi speaker yububundi no urite mutongeri wa mongo ukurukira rwangiro urimi kinya kuraithiria mira irele magomono mirigene gembe ntu midere auti into gikina kyo bombe otetheka patu tukendia iria tukendia kawa tukendia majani tukendia ndobira bingi nyoba ketho abena gintu gya kwendia nonto nabo they provide a market kana iba provide a thoko into bira tukurima saindi eje tekenda bombo tugurira ya bakaba batena gintu gyo tugurira nyatu into byetu bitumba kona ungikire msewe goji west mutembe mbioki na ugite goro daktari Ruto na araugire kirigitarira karete thirikari ni bandikite arimo ba primary na secondary arimo ngiri 56 indi arimo ba isindi gutuba barandikwa akiuria mukarigite wakanjo ya mangabana kwithira agitetera untu bubu kenda kinya kigena ikongerwa kiri thirikari cia matura bombe gwitithia mirandi yao na mbere bate kunyirika. So we'd expect more resources na nikio kondokanio na batu at devolution conference in Eldoret the chair council of governors should come up very strongly kuga we need more resources at the county level. Currently in Meru we have a deficit of 800 ECD teachers. Ikenda tuwa tuinarishia mwana na Muritani. So you find that the last time Arioba ECD bahandiki was back in the year 2016. Na bahandiki nginya gotena nginya budget. We had to look for a budget to pay them because of political pressure. Canadian Diromba, the Council of Governors, and especially the chair, a request for special funds from the national government to the ECD nekenda tomba kuandika alimu na to beria pressure from the governors because governors are getting a lot of pressure
to have these teachers employed, but where is the money? Na muthiene na kajo kamwe tantigiri kiratongeria babonde arori gathigachagua bakiuga bakagwata mbaru mutongeri wa mugongo Daktari Ruto. The mountain will continue being behind fully our president. And in this region, once we have accepted you, unless you betray us, because we hate betrayal. Your betrayal we hate. And that is why when Uhuru Kenyatta betrayed you, tuliwachana naye tukakuja kwako. So, Sisi, Your Excellency, let nobody dream and imagine that there can never be a problem. According to my observation, Imwe president has a very good agenda for this country because he is speaking of development. Now, the only way we can develop it is through taxes. Be very sure the president in Biakwa area to one time to move after miaka 3. Na ndi very sure utimuntu tigwanganiri na ndulu yekedo etete bwega na mheshimiwa Raila Odinga no amenye to enko chindirwe antu ibachindirwe baba ingi kinyauni nkwari ejo yindari kurene na ntashindire na nteja kubanga maandamano kanda gwatandire na bangi baraba chindire kura nikenda tumba ukuria Meru na ukuria Kenya yetu tuyentu kimwe. Kiripotera Nteto cia Weru reakwarietwo ni Mutungi Kare. Right, nangine kwenye ati ya kamiti 15 ba Azimio na 5 ba Kenya Kwanza nibetikanite kwambiriria rwaria kati ati kontu kwa Jumatatu kiumia twitite kiri mwambirio yo rwaria runende rwabati kureta urumwati ati kathirikari na uteruregani na thirikari rwitite na mbere nyumba-ini ya Bomas of Kenya nibetikanirite kinyagwe katimo ingeko guna rwaria runa kurikia ugebo Anthony Kathenya katwechio. Thaa 4 jarukire atongire bazimio na bala ba Kenya Kwanza bakikinyaga nyumbani ya Bomas bebanga nite kwambire loalia la kuleta ngwataniro musema ni ojo kiambagirwe muselele nyume mutongora baba inge bunge nikimani shungwa kukinya madha mala matali mabanganie mutongere jo baba inge kimani shungwa akikinyaga Bomas da mwanja na nusu na musema ni ojo kwambire Thaa 8 kilelo alia lo kwambire musemanio lolo dilolo kididika mbira musemanio ngo kwithiro kiambelia mutongire kilengwatanire Azimio Kalonzo Musyoka kijuka kanya gaka kwelethia tibuta Azimio bakithiro bakali muntu makoni na mwananchi na batete kilema muntu no meko makoni no gai bwa thirikari. As a coalition and the interests of the nation, we therefore commit that we shall, number 1, negotiate in good faith and genuinely seek a just outcome for all Kenyans. Secondly, seek solutions that address the rights and interests of all Kenyans now and in the future. And thirdly, uphold and promote integrity, transparency, and accountability throughout the dialogue process. We shall not negotiate, and this is important for us, for any form of power sharing with the Kenya Kwanza alliance or put any personal interest ahead of the interests of our people. Kiribandi ya ngwatanire ya Kenya Kwanza gutukira governor county ya Embu Sisirimbarire bena wegiro munene rwalia lulu kale takioneki kilima thina malia magwatite ndino kwa Thaa 4. We come here in good faith. We come here putting the interests of the people of Kenya first. We come here determined to look for long-lasting solutions for our great country, Kenya. Issues before us are issues that can be discussed and solutions found. I want to believe that each one of us is here for open and fair dialogue, and that we shall be led by our commitment to the common interest of the people of Kenya and not personal interests.
mucemanio jo umde kwithjaga na mbere wega na kamiti ino kwithirwa igitikanĩria kubangania tetherie bangi kililo alia lulu ba technical baraba kwithirwa bagikarande muthenya wa etano na kubangania maundu mala kamiti ino ikithirwa ikiarĩria mucemanio wa mbere bagitikanagĩrio kwithirwa kithithĩka muthenya wa mwambĩrio kiuma tuthiĩte. We have agreed that we begin the dialogue process once we frame the agenda items, and I think we should be ready with that by Monday. As agreed, we will have the secretariat that will be supported by Parliament for secretarial services. We also have technical committees backing up each of our teams and rapporteurs on either side. We think that the technical teams should sit by Friday and generate the necessary documents so that on Monday we get moving. We'll not go out there over the weekend or whatever and begin to discuss matters that are strictly within the province of these negotiations. Na nyuma kwithirwa bagicemania kuthithia lwale muthenya umde kamiti ene antu 10 leo gitikanira kwithirwa bakithithia lwale lwa mbele muthenya mwambĩrio kiume tuthiete ntukola bakuga bakethirwa bathondeka technical committee kana antu mwanya bala bakethirwa bakibatetheria kuthithia lwale lulu kuma muji munene Nairobi Beta Anthony Rangi wa Kathenya. Right, ni mwaka yumone ndi nyuma ya kithirano kubwithwa nthiguru na ya kariba county Meru bathura tungeria baraba kabaretera weti na mbere kireme yake 5 eyite ende thaine ndetiere nake Krimanto yegi ciaca cia county ya Meru yambĩrĩria gukarata kampeni chukarete nyuma ya kinyamĩeri 3 itathira gukarika no MCA wa mbunge ya Meru ibaringira kura na namberene kwebiria ngavana Kawira Mwangaza ya ngavana na kumania na nkuchanio na nende thichethirite ikioneka bethira bakiringa kura cio murita ende amba kwethira nende chukairwa ni senate nkurukia minister bambere bawe nende bethirite kinya baraba ingi bakirawa ni MCA irenjira ya kumuchunia kadanju amana bo nethirite akioneka kwa ni senate nyuma yake kwithira aikinya mbere yayo ntubraride bonekere yakabote kuthira nyuma yabo kwithira bakiwatanira na MCAs mbere kinya mwanki yoyo ithira yukithira senator wa county ya Meru Kaduri Murungi ambiria gakobia oversight na yamo bunge mporo wa borie ithira kia na kibirisi asira mwankira nende chikona kaite kuthira Mwandikito Nteto muthuri Muriuki na utuikia kanyuma na utoni ora mwaka yuma mbere kana nyuma ya kithurano yithirite yukari. Tariki 9 mweri wa 8 mwaka muthiru Faith Kawira Mwangaza akiringa kura yake tuonekela ibrada ya mutino jwa Kangangi ategire jumwambiro jo utongirie bwa wekiri siasa ndende county ya Meru tangavana na twinde Meru ni jiturike ni atweterete mwathani ojora mantu jau nonto twinde turiuga gavana ni mama Untibubu kira tongire baba ingi patetekitie nonto atina na nchambe jire chiari norito ario ngavana oro ario kagita kau kirito Murungi ekinya senator wa Meru kagita kau no mithikari nturi ona kinya kunitha muma kwawe kwageriri muno atongire bonthe bara bathuri bagikinya kienine kia kinoru. So help me God. Ajana ni Kawira akia ngavana wa Meru na gutonyithwo bicine. Honorable Bishop Kawira, the governor of Meru County. Can you please give a round of applause and welcome her? Ajana ino siasa ciambirie bambere cieki first gentleman muraga baitu kwiro atibu iri gwetani na ngavana Miscellaneous bajaire ni nkucheni cia MCA na ngavana kitumi kinya kanjo ya minister barathurite beba mbere betha bagitejanirwo Buruni MCA baba barabara ethuka ringire ni ngavana thimo ni warugire uriku ou getheri class bo kwenda na ringiro thimo gitakiora bo muringire thimo na itukwenda kwira wananchi betu kwatuika kiundu bukwenda uthithirwa bukaringire MCA thimu muringire ni administrator kana buringire ngavana wengwa nonto arugia no keja kurita ngugiu na umaci eta budget benda guta bate nani uturenga akiranga atu kumara nkauga mbikirie budget ukari na roje ukari na barabara tio eje bakurega ibanenkera yao banenkera yao bakiuga imandas tukaruga ibakorokie yo tojarugae ajana ndo ekemata kwa thingatiro kwingota kwa ngavana wa Meru ajana ndeke no kwene bunge ya senate gutikira taasi gigweto impeachment kana ngina o impeachment kana ojo weke amakia
biwale twengogene Gitumi kinya munini mutongire mugongo Gachagua atonyere ndwaiti. Ile shida kidogo iko Meru. Meru ni county yetu ya maana sana, na hao wa Meru wanatupenda na tunawapenda, na rais na mimi hatuwezi kubalia Meru kuwe na shida tukose kukupata maendeleo. Kwa hivyo hivi karibuni rais amekubali, tutaita governor, senator, MCAs, MPs, tukae chini tutengeneze amani katika kaunti ya Meru. Aja Kawira arungamati ukira ma MCA na njogu itu atora ukalia todoro na ali mbinene imbiokera injogu gai ma MCA batije to twera kadono na gutuma ikwaje na hao ndeke asora to akuluka na njogu twetuma ikwaje na nde MCA akomagia gai njogu akomagia ati muthie MCA baina rwimbo rwawe bakimukurukiria minister na abisa bange ba county. Solidarity forever na Kawira. Rodhio miroro kabati kaende rwari rwandwa ende nande rwa ngugi. Ngabana wenu ntino gwa ndiraugire kaende kabati nande ngetekeria kwa ngabana inda ije tendeko. Kwa unande shoka absoba irande nation nindito. Shoka absoba irande nation nyaba baringaneri bationa ya jiakwa. Gavana Kawira nonekene gutonya maturire muno akienda kuona uritingugi. Untu butonekana kairi aja kinyane yespindi yawe angugi edekire mwaka jojo mwejo kirika Gavana Meru kaira mwangaza mbate kono na mendo kwa mendo na sirita kadhuri murungi aja na ndipo ndebakajiza mwito jaruji Najifanya anakuja kutuliza, akona kibuyu, anasema amebeba kibuyu ya maji ili kuzima moto, na si kibuyu ya maji, amebeba kibuyu ya mafuta ya taa kuhakisha zaidi. Mbuge ishie kwirwa kathuri nwe ugutuma antu bara bethera batikwereanwa ambuge ni ria chongo bagwane yase it is far from the truth. Akinyando aiji itonyere tone mubunge otikane simporo aburi no esirita kadhuri murungi ena gakobio oversight. Nambuge yetu era number 1 ne ko oversight imbe siri kuma Nairobi ikejaye uga mashinani. Dikana kinyaru kanyuma rogono rwa kuganya county rwejiririo 048 Nyambene county weka makobi Nyambene county ende Jonde. Kama wewe kiongozi wa Igembe na imenti ya Muelewani ama ya Tigania, hapana sema ati Meru ikatwe mara mbili kwa sababu ya binafsi yako, mambo yako binafsi. Si wewe wakati utafika utafukuzwa na raia ama utaritaya. Lakini hatuwezi ati mtu mmoja ya Tigania akikosana na imenti anasema tukae Meru mara mbili. Hiyo ni ujinga. Na ni mambo ambayo hayawezekani. Kajokithira Gavana Kawira aringogine giuta tena wendi baba ingi ende rorie bwawe ni ati ari aje mwaka jojo Vigongweri akare ari gavana Vigongweri enge akare ari gavana Vigongweri enge ari gavana na Vigongweri enge ari gavana jojo na ni mwaka jomwe kuma kura ikoringwa rojo dependia ijire nayo kugurwa nayo ekethro ekiandikwa atia Ciero tuyana arua Tulea rojo, tulea oke, monka tuokoreka na Kameru. Muthuri Muriuki, Weru TV. Right on, na nikakumira kinta tunende tukudhara tukiona akanya kakunoka indi ukethiro kita kuraitu chokerete na Nteto ingi. Wewe, weekendi ni ya kazi. Beba, weekend ya kazi wewe, weekend ya kazi. Weekendi ya kazi. Zima na washe. From 1st August, upgrade to the brand new Super Plus package to enjoy all the Premier League action na much more. Go TV. Love it. Lisha Milk ni iria retu kuma Meru rithondeketwe ni ataramu ba kuma gwetu Meru Highlands Dairy. Iria retu ra Lisha ni riri thongi na no urinyo kugita nyonta kurugira njeku chai bugakenera bure amwe na muno riri na rigu enjaga mwirine. Iria riri Lisha ni iria ra gukara ntuku 90 na kuguti kumaka kinya wagura riringi na ndiruga chai na iria ra Lisha Milk igo mwanya gura iria ra Lisha riri na nkuma ndukenere rya kwinagwe wholesale kana
kana retail, supermarket mwanya mwanya na magurija gukenia mukojo waku. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua. Burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TV, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa wauzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Yetu sako irina nkuma enjaga kiriaritani aritingo gibonzo bathirikari na kinya kambuni turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwa kukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Bueno, ntubo kwithira itete na mbere kuatana na ni Nteto chieto tuchokerani ati nende ikasagaza ikiumirete thokoni ya Kiengwa ati kawa ati Mbarube MCA Mured Muteria na bamukarigiti wankiama ya Miraa Kenya Mbene Miraa Growers and Traders Union Moses Lechoro bone gita la Lechoro akugeragia kunenkana certificate kiri mutungeria omwatho kure kinyani mumemba wankiameu ndawa ati Mbarube MCA Muteria bamutangira na pedira nende bakiriana na certificate wakuthirite akinenkarerwa thokone ya Kiengwa mwanikitwa Nteto Nicholas Chabari na ukariku na tuduna ripoti. Nimeangarata naona mitindikano irai kujirwe ntugo ya muthi thokoni ya Kiengwa gatigati ga ikundi ibiri kimwe gitongoretwe ni Peter Murethi Charles urokwerekana no tongoretie mboto ya thingatiba MCA wa Egembe East Ward na araba kuregana na gikundi kingi gitongoretwe ni mukaririgite wa ngwataniro ya Mirato Moses Lechoro. Lechoro aletete certificate ikiri mukaririgite gwa ngwataniro ya arimi na biashara abamira abakiengo toe Musa Ntoitheria. Ni muntu wetu Musa Ntoitheria. Inkuromba kire antorobenga maendeleo baba kuweya Kiengwa kitegane kire certificate ibareke kwenga maendeleo turendo tongeriwa kuleta maendeleo Kiengwa ende to tongeriwa kwenga maendeleo Kiengwa ngogona iko kwenda nya kuleta andwa timu ya ofisi ya MCA Murethi ne kwira setone ngiro certificate lakini te Murethi wena thina ne antu batale bana thina baraba uciethie boba thirikari ne ndogiza certificate ya nyuma ya nditigano eno atongeria baba ngwataniro ya Miraa ibaririe andiki ibandeto bakiuga kia kwendekana thokoni eno ya Kiengwa ni ngwataniro ne kenda Miraa ithinambe na kuguna antu bantu akonekana siasa ikithinambe na gutumika nonto igitaretira siasa bito kuromba thokoni ya Kiengwa ni ngwataniro na mheshimiwa wetu muri akikise Kiengwa gikwatanira bawatanire ta samani wetu union bwana Tolesoro Kiengwa kiari mwambo yo da itera siasa na kinya todaringa siasa loi kwa utoru watere etundare yetere thirikari rumete ke mheshimiwa wetu wasiri wetu twendete lentore re ayarero mo Kiengwa kereko etundare ure ke yakwa ya mbesiri ratengere thirikari yo rutore botenda certificate kwa byo bokiona kwa umusa nayo moe intobia bya thirikari ari oboro kana talo ya ntobeto kamuntu agathura no tebia nabyo tuko launch society ya Kiengwa etarani ni antu ba Kiengwa bo kwa wantu ba Miraa ruare ba utara mutongoria wo thoko ya Miraa na kwa mantu ba Miraa ndene Kiengwa tubo lo yantu beto kwa watu kuatere Kiengwa itorie no ro motwo to were sauti yanto no ma sauti ya moru
kwa hiyo antu bakwaria bakuwa chama ni othongo no ti boloi kiengwa kikatira ukite kitina society kwena society ibuthe tu antu baigembe north kithumba baigembe central buthe this for kwa kiengwa kikati kitinio igembe south bena chokoro kithumba tigane bana tigane east na west kwa hiyo kiengwa kikati kyo na utege bote kethirikare bote kira mtu okengo atena kathatika we karai kiro thirikare wetate ko bila kiro bantu bakengo ibaya kemusa na komite bauthithetie bandene kwa members support thirikare ke kolokere ke bao ke babwe Licharo na chokeretie mubiashara Jacob Mantere akimwira yendekithia aria kira kuga ati ibakagwatanira na baire minister wa mantu megie urimi twemithika alinturi kotini ni yendekithia aria utheri kwa muntu ari tibe tukuenge tomantile awa baikia methekana ntore kotini awa babekia kotini abanengere mbeza kenda baikia kere sako ya mwenge kakwenda kwera muntu tomantile batena uwezo na batena mandreti ya wiki ya metheka kotini abanengera mbia se wiki abanengera mbia mera no ntwa number 1 sako ne biashara ne okoba na koseba tora mwanto beto nanga bakiwa metheka lentore kwera ndo retira ko bako sako mwenge ba mwika kotini tutapinga tora mwanto beto ko manto ya mera batikwaru ni union ye wete mero yonde kunganto merere kuma kiengo igembe central Petan Plus Chabare Ngeno kuna tingabana wa kaunti ya Thaa muthomi njoke na meneti ya siasa baraba kuringa siasa chakumira na bore itinende kuritaniria ngoya mwana guti mutongeri obati gutonyera ongene ntubone ndipo kedira bukireta kinyampatho notibo kabwa njoke akoragenderia kwithirite ya kirugora kya majini ya kinandi ya komiria irotumira rio Ntere chia chumaita akeruguragia morandi wa gikundi kia ekoro kia ngirore kuma ntore ya chimaita wandi ya chogoria morandi orokwirigirwa no akunyaragia ndigo na kuthia ndigo inu itare nchauria na gutuika mutu. Value addition is the future ya agriculture yetu gintu kiria twina kio gia kumba twimba kwitho tukibenefit kuma gi agriculture ni akwambiria gwiciria na njira ya innovation na gutuika innovative ni kwambiria tundu taturiku Montu tamama. Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi muthomi njoke na meneretia ringi chiacha baraba kuringa chiacha chia mpatho ndeni ya kaunti ino. Kaunti yetu ni kidogo sana, uwezi kuja ukakata katikati maku kenda wonera kura bo idi gutethia naki na umeharibu watu wengine. Tunataka tushikane zikiwa kaunti moja. Ule ukawa kuromba kura kuma Tharaka constituency ni akwire buraga kuruthira. Oroka wathie kuromba kura chukega mang'ombe akwambie vile atafanya. Njoke augete aringi chiacha baraba kuringa chiacha chia kugania kaunti ya Tharaka Nithi kuringana na miaka kana ruthiomi rwao gutire kubathiite. Na namurire muntu no gacha kuthuria kubunja gintu gitagwa ukabila katika Tharaka Nithi. Miaka eno 5 nari gavana nkiruta wira na jumbe monde ntuko ino teme baka yang oya trutha angayo ni muko analojira lo ekara bara tungu twathiririe twina mbiugiro wathira waura na mutemenya koko kuri ndi wara gwatuka mutikaringia kura marama kura mutikaringia kura toria ni ndi kuringwa lola loje tukanyaria kana tukire kalavati na baraba kwenda anything kudu na bantu masiasa Tharaka Nithi tafadhali bakinya mpora baromba imuthe okuru nuntu bende kana barege iratubira atigite muntu ara yakuthi taratibu akagwa tukweria antu betu ko gavana wetu nene ngero heshima tuendelee guchapira antu wetu wira tiga inu arorotera wana atongoria baraba kumeneria baraba ngi kuringana na mothi na mbere Nteto irigo karata kakumurikaga chiacha chia mubunge Kareke Mbioki na mubunge wa Ekuru kaunti nu Susan Ngogwa Mwindu. Ilipita hakuna wajinga Kenya. Muntu acha kumuromba kura ne amwire bora kamuruthira ate kalongo megutarira Kareke miaka 20 gutekia ruthite kena gutebo kana acha kurutha bunde uri agacha ruthate acha tumbararie si unafanya ile wewe mwingine akuja naendelea ana muthomo njoka turutha bunde akiongera njoke arenderia karime bango ya thirikari nene mono mubango wa kwirugamia tanthiguru ya Kenya. Urugwa anasiasa mekora na Nteto ire ingi buria ngambecha irarengirwe mingi antu mara maina wira makikwira buria uchumi ukuthuka tuthie maandamano nurongo
lazima tukase kamba utuembera kuendelea kuludha bonto bora kuludha watene ugechire monto magachenjia Kiripotera Weru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara mbĩtagwa Mateni Mugambi. Kurea kwiganwa gisiasa ati kangavana muthomi njoki na mubunge Patrick Munene nionto poetite na mbere kura mutana kuoneka Weru na Nteri chekira chawandi ni amakumoni atungeria nende baritete mukana ati muntu wonde ora kethira nende ukeragia kuwa nwela ingo kaunti ya Thaa Nithi kaitene kaya mutana ukwere nende kuyukia murokwa URETERI moyo gavana muthomi njoki na menete Munene nionto mwankira nende atabwithia barabara ya kiracha kya Muriuki ntubura ndiye diriti akiwa ni wirane atiraingia Samuel gishimana chotariria ikiathoni ya kuruguria mutambo wa imbia wa kumenyera iria ora upejanitwe ithirikari ya county kiri gikundi kia arithi bang'ombe cheria gia Kiracha Dairy ara gavana Muthomi Njuki atangachite ati thirikari ya kende neo ikathondeka barabara ya kuma Kiracha kuthikia Muriuki mwanka Kibigani onto bobo jite ta mweri umwe gaki nyuma ya mubunge wa gicigo ya Chukaigamba Ng'ombe Patrick Munene kurutha kiatho ya kwambiria uthondeki bwa jo onto Brandi Njuki akuga itakabwa muremire ndakiagwega chega kwira baba yendero nkwenda gutugutete marire mbanda mbakiboka ne mbanda mbembe tiko mwimaga umirathio tuguta no gitete ende agacha kuremwa niko gena ukamwira bantu abanda bekara bekari ugu bacha kuya magona dio rimere bara bangi kan tuguta bariku tuko pamoja kogu barabara ni alombe tuwe ithondekwe na bara kinyitira ino ninkuona ndakacho ina nenkere nindemu nondo neo nateka kwina thina nikibagu no binya kinyite nateka bena thina nondo nikumwira muntu no alombe kenda thondeka sawa sawa leu ni responsibility kwa tethe wa county kuacha barabara inu ni mirute to the standards iria igatuma muntu umagitogoto acha bantu betagwa Kiracha atina thina no gukiuraga na gutiko gitatia mawaziri amwe na MCA baraba itigite kiatho giki ibameneretie aciaca ba murengo jo wa Patrick Munene bakiuga ati imabitia kiri mutongoria kujukia mirandi atakiumbana neo amwe na kuigwa barabara enu itari rungu ro bichi yake anto medwa ni mwirani anto matikamuri thomo njinga ugaja kwego muntu agaja kulao njinjira na romaneria na mawamu te kwamberia kwaria twena na njira ne ciaruthirwa gavana oja kumama ugechiragia njira cia magumo ne ciarekire tendeku rwai kwenda we kogu baba kathondeka barabara muonete baba guko mwa barabara yakuvuna ronse gukitao Nkuruki atongoria baba baugite ati Njuki no mwanka achuirwe giti kingi gia utongoria nyuma yake kurikia ipindi giake kia biere giteni kia ugavana omuntu ina mapia Thaa Nithi tiga Muthomi Njuki wena we utego ndogote gondo wetagwa kinpi uri obatie gutwira atiri onto turathenire miaka 5 aneno enge 5 nitubatie kwigwa tugechiragia teko obatie kunogoka ojoke muchi otigaje gucoka bagwa cianjage no ankinya riu tukonagia atiri tuthiete bo kana atia tometo na we tukitharaka tugaga u mukuru kana bagu atigagwe moyo tafadhali berwe batie kuganga bana Muthomi Njuki moyo tutikwenda baba fake baba wetu Thaa Nithi no meto Onesimus Muthomi Njuki yani twake gavana Muthomi Njuki kuma 2013 mujumbe tumwake tamuchire gavana tucoke tuye tumwaraganiria agano turathiete kuritaya katwe baritu wo mutheru tagwira ko bindi ukimenya kwi bucetha twa wakira kagaru kangi no tumuthea kura muji na bati wakira garu yingi akathia karara tukathia kumwaka no mwanga tugwakire kagaru kangi kanyomba bantu aga gutukaya kuromba mago ithagu ye na antu babaromba gerere akwa ukaraukio ni babu agakwa muthena thiete okwa iwo gakwa mbere tiga bagu bwe tayari twakire Muthomi Njuki garu yingi bwe tayari tonto mwakira yingi Njuki na pete akiama baikundi ikiwirane bwakubawatira kiri gukiria Nkuruki urethi bwago na bwana Mwangi nimeona wena obicicire ithatu ite na ite cikari guta mwaugu my personal donation ikithirwa mwisho wa wiki ino ngakuretera
metha na ite ya obici ciiri ikia mbere support ya kaire tukumunenkera nyamure mukuthondeka baba ya irio cia ng'ombe nera Mwangi alutha mathabu mukigura mashini na titumwakire nyomba mukabanga ni mwenda gwaka nyomba tumugurire mashini imi mugatwira indi imwe ya inu tukagitatia na tukamusupport kinya ira mukethera mwina irio cia ng'ombe baba wega antu bara mangi magachagira bo ki atangachite ati thirikari ya kende neo ikathondeka barabara ya kuma Kiracha kuthikia Muriu. Rore mubunge wa PHINEAS Gechunge kabeabeana umirete kwa igitara mbere nyuma guchindo kithurano nekyo kabeabeura nende niwe mukarigite wombondi ya gutega utina into bya mungwana kana anti-counterfeit authority ya ugwite nende rotindire giteke niwe mpuru aburiga kweba goyekyo bunge na kyo gutumia kuria kirumwa mutungire wendio kire county ya Meru noriti mpuru hainyire ngwiye kina atige gutonyera atongeria bangi mukirimetheka autotariria akiaria kiuthurano kia muingire mbere burunyu me kithurano kia mwaka muthiru Josephat Echunge kabeabeura arari mubunge otigania isti no loterete mubunge o Thaa mpuru aburi kiara ikirakua na ithirite muthanga mwaka yoyunthe kinya kethira atithirite muchokeria kinya githeinda cindirwe tigande kiwana tigande kionje kanda inyanelwe impuru baina munya ba each campaign rasimio tiganta arutete ngwe ndarutete ngwe 100%. Kuringana na kabeabea kwina mwanya ati kamwaka yo mbere yotongeria bwawe na mwaka yo mbere yotongeria bompuru mbere ntuko 90 itathira indari ndi waka kambe ntangilia indari ndi waka mula na antu baurawa ende Thaa muthoni okwa we kuthumeshimiwa mwaka yukuthira na antu iba utala malabu bia jesi ndf 137 million utengo irutete kaikire mubuko araita chio akachiria na baira na kwenda ba ambasari bejera cheya ni ambasari milioni 6 aki winge chonde ichegiro mubuko ireya no contract cheruo ndari ndi kwambiria KMTC no bonda ambiria na ndamitia a point of no return aikwe antu endelea nio ambiria gua ifeki angacheiti angache nama ende ndikwa na kuwa ati aranda ikirite foundation na kwenda umiruteruto wa mika isa sawa na ikena kwenda lakini omabwa mantu yundambiririe KMTC ikana gakwa karagaita wa brain child riu kabeabea na rombete mpuru kureka kurwa na atongerie bangi mpuru aita mbunge atari ati meagua Mr Speaker sa ibo kona ntukwira thome andikirigie ndo area kuthoma kerema so no ndo ati meagwa aria rume bakiara kia mbunge ilasima no ndo ati kumba bu au menau akari ya mpundu ekorwa ngabana ambise akara akakwegwa akubwithia na utebwa gweta atia akubwithia antu baba ina right ye kuria ngabana kiuria na antu batiani na antu ba Meru no ntibo ba mwerembi kura kabo kwenda gua mporo ina right ye kuria ngabana kiuria nwenka ake mweshimu athuri ndene Meru nete onto wake thera ngabana ndigwa na amena ndena MCA bonde na machibo yonde na my teacher bonde me muntu atingwataniro achoga amena na ngabana na bau bangi mutongoria ndete ndo aki ainguye we ikebiri ibana bare ya kebiri loyi ibana bare rere kebiri ruari mwireni na arutire antungwe na are mo barutira oni kabe ante chethani bo bambinyanilie ndina baina mpuru onde sawa de nainya ndakura ethungu bare kwa de sawa mimi ambona agara magurutira antungu na kuritira karibatia ni ngwira ba mwere nyewe akuweche county oro yunda njana mpangira maandamano akiwa ntio menja ende ikuthurwa ri kera chokera ya county lakini itara kwa tare county nara kwonde nara barabara kwa ngera uchi onde cha mwechimo bukya ku yakachwa kinya ndari ndi umibangira na ndatie wekiro mpango ne wekiro lami mwanka isiulu araugire na kwa oversight ngavana na nara ukwenda kwa oversight ote na angetiania niyo yori kabisa ndenda kuwa nawe antu batiania buture bo oversight bo form committee antu bebute everyone
ikenda buria we mura kichuria enda kwira antu batiania bukara mauchiomia na maandamano abayo tiwe bukona. Miario yawe ni wati mbaru Imwe yanikirira munene o Governor Lawrence Mutweri amwe na atongeria bantu kimbithi agia kwendera mantu akera thirikari ya county ketha kurema kuruta ngui yawe batu twire ndo murikania ngui iko eu na nonto mwaka yukuthira yumwe inkwenda kuwa turi antu batiania uti maendeleo turona na ige kibiri nthi aya ritira antu batiania ngui waita nantangili antu bagura wa ero mburi chiretire waita mula antu bagura wa basara theorita kurombo ero etoringi wawe noro ringire na riu ntumwe kabeabe agi mpuru ndamwetani utibo ndaria bwawe lakini ende wake aria akauga kabeabe agiaria akauga kabeabe yani nandute kanywa kawe narute ngavana kanywa kawe natia na kebiri inde atie wita mawa atie wita na arathara kanithi atie wita mutindwa akarenthi arutire antu batiania ngui nontu ibo bamuthurire natie wita Meru yonthe nontu Meru ni angavana gavana nwathuri ni kura cionthe cia Meru. Nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbita wa mukiri wa mithika Rentuko ya kimande kureo kongwera njou na ngatu nyikingiro kinyumo kia Meru KWS na Bonfrey kananege kundi kiteke kidirikani nebetete na maru kilobiti nyanya mwanka kioteine bakimenye mwingi we ya bonyumo ichi kidaka na ura bomba kinyao karania na chio akarine bore tunende kuringa ripoti yendera boito kirone nyumo yanto guchiura kana kuchiura ria Marion Karugi na Nteto Nkoroki. Ni rwendo rwa kilomita 8 kuma Kisithone kia nyumo cia kithaka Meru National Park Nterese Murera mwanka kiotene ukungwira ntuko ya nyumo cia kithaka irani ngatunyi na njou mambura ya kuthurani ni rwangirwa kumenyera nyumo cia kithaka KWS bawatanirite na ikundi kiteke kithirikari kia kuthetera haki kire nyumo izi nikio Born Free Foundation moroto ya mambura ya yuri kumenyethia antu mawaya ya nyumo cia kithaka na ura babati kurianira nacio. We will ensure they survive. Today we're having a very special occasion. We're celebrating lions and elephants in Meru. As you all know that Meru is where Born Free started. It's our home. It's where our heart is. We're doing it not because of a lot of decline in the population, but we're doing it because there's increase in both lions and in elephants. As we mark this day, we are alive to the fact that we have issues of human-wildlife conflict that have been on the increase and on the rise, where we have communities living around or neighboring national parks and protected areas. Of course, we have spillovers of wildlife going to these community areas, especially during the times of dry season, and when we have encroachment into the protected areas. I'm happy that today we've involved the community so that they may understand and also know what these great animals do to our nature and their importance. And from our end, sometimes we have challenges of human-wildlife conflict that at times it takes too long for the challenges to be addressed, especially on issues concerning compensation. Major threats is conflict between basically wildlife and the community, human beings. That's a major threat that we have. As you know, that populations have increased in Kenya and mostly within the boundaries of the national park. And there is that conflict, but we try to manage it as much as possible. Akiaria na ndiki Nteto, morungamiri package ya Meru Kitavi Kaloki ne wetene baikete mitaratara ya kurieria andu ateteka nyumo cia kithaka na nto irasiuma na ciana nyumo izi kuithoka miunda ya arimi na kureimera bio. Of course, we have adopted various technologies on human wildlife mitigation intervention strategies. Besides the fence, where we have issues of hippos destroying crops, we do moths.
These are trenches that will prevent hippos from crossing to the community land. Where we have problem elephants that are immune to the fences that we have, we've tried to also include a small fence. We call it a butterfly fence, which has proved effective in so many ways. But of course, coming along, Born Free Foundation has also complemented our initiatives as what you have heard from the country director. They have introduced, in collaboration with the community and with us, we've been able to have beehives as a strategy to see how we can have elephants deterred from invading crops. Born Free Foundation, we've had several mitigation measures that we've managed to set out in the community areas. One is what we call the eye cow, which is very effective, where we paint something like an eye at the back of the cow, and that works very well for predators. Na yani yo mataro kireanto urababati ukarania na nyumo hizi. The wildlife is Kenya's heritage. The wildlife belongs to them. That's one thing they should know. So when they kill wildlife, they're killing the heritage. Nkiripotera Weru TV kuma kisithonekia nyumo cia Kithaka Meru National Park, mbeta wa Marion Karugi wa Kinyua. Minister wa Karibonde ne Professor Kithure Kindiki no karina kaitaga komo utarigiria ikarekare aruare direte kyuka kende gorona murumbe omnene yare kinyari dore muntu edare kiringa ambiche ne gweta Worldcoin data collection ira kinyedirete ne ndikino amakwa kitika ugete dirikari ne miweti kyonankaniri bombe chakire muntu ndira monte gedira kyuka konto pranende ukwedirete akyara kyantu kyaruare Boniface Mongera na kulikidia. Honorable Speaker, in fact, the more they explain to us or they answer these questions, the more we are confused. Minister kinyithaniria bwana Eliondo walo na minister Karibonde ne jandhoro ne Kenya Professor Kithure Kindiki theinyanya ntukwena arua ibashithira Antonia Sheke kirikarone bya bunge nyumeba kwithira bakengeratana kimegambo igoro ebyuria bemushedo joka mali Worldcoin. Can we be a bit patient so that I do justice to this issue? Okay. The company that has been collecting data. Give the minister an opportunity to answer. You have asked him questions, let him answer. The company that has been collecting the data in Kenya is not Worldcoin. It is a surrogate of Worldcoin, Mr. Speaker. And these people have been apprehended by the security agencies. Ikinene nakyo na kire kwethero gishumire kire biro bya bunge ibakwenda kumenya no ingole Nteto cia Worldcoin na kinyithiria ja Kenya etikiritwe no. Honorable Speaker, I asked a simple question. Whether this company as a foreign company is registered. Why they have allowed them to collect our data? Simple. A foreign company shall not carry on business in Kenya unless it's repeated, it is registered under this part or it has applied to be so registered and the application is pending. Kiriro terero Professor Kithure Kindiki na gramo kwithira batina mashokyo jetha Nteto ciawe igeta kirinde gurushaome na bakiringira mushumari jo muthia ikwere bakithira bakija kaire jikarone bya bunge ntukwe Jumatano ekimekitwitite. If there is a way to package there is the security aspect, there is the ICT aspect, there is the business registration aspect, there is the so many other things. And perhaps maybe that way we can help the members so that we don't bore you and we don't come here and because these answers are all over the place and it's not enough for one ministry or even the two ministries to respond conclusively. Reporter Ntoshero TV kumajikarone bya bunge kenyina nyine kirene kemshusho Nairobi mbita Boniface Mongera. Na rekumero ne tu da kaira gatanta kirenda to chetu ni bwana untu pokwidira watanete na oni tugeda tikadana ringi wana chekinya dha to anusu ngabanda kaita kama na to madidia au kare Maureen komena ngeto PHINEAS IMAANA.